na enkrofo akasa afa ho Oboy Siki akasa afa ho na bongo ideas enso so akasa afa ho bampese ya fa no one by one yen check bongo ideas de no o throw comment bi ewo eye social media ne so na me pese me kan na ankoye se bia me na sa akola no ebeya nka inwidi na se me kire ye because ohwe kofie du bra wabo a abrante bongo ideas no ombo mu kota ye nani na nsu ade e wo media ne so na ofele se osedem mpie oye indoor business boy omo mpie obe piare bia okọ hospital obe piare bia okoto bibia na okọ banche omo mpie na oto nkwasi asem media ne so awo me pacho ka yenko Oboy Siki bra penye na we die me de wesi me twa no abrante we de me bese me ke bia fa ne ho because de kofie du aye no de waye no sebi ono bongo ideas no be kona ne se odi ne be wiase plot kwa won kan woni bi enti no bacho we de me ncho de ye enye big deal wa kan sa se penifo se benuso a emia enti no yemie ni ye program no na wa nso na be kasa enti za won ka dia asembia ni ho but se ne o kan na wan kasa papa mfa ho de o se na 1880 efie na wasi all right yen check Oboy Siki Oboy Siki nso so akasa na utie ni comment no pass ye no mo say o kan ya ko si so dan ne de wasi na sika bia wonya free NPP fo ho no na ma wo de si saa dan no na nkrofo se ye NDC fosiko se ye NPP fosiko se ye den omo da so wo ma mi awo na wa kan kire o se wunu yani so se ne hwan pa de enfom ho de omo nima se finally Agya se ne ye nimu no is comedian and a great actor watimi asifia daachi oba kwakora na asema nko ya yere ho na mso oba Oboy Siki asa ogene ho me na Oboy Siki na ngasa na mo no ye saman saman onipa bia o ye saman ne sen ho se tiase wu no tiase jakane na kakere mo ha dwen mo kasa bebre mo nyense bebre nti Oboy Siki de o ye saman no na mo na kofie du ade awaye no meni so na meni susu age dan na wesi no and efie kan efie we mansion ye we fie ene wodan ene wo mansion ewiase se woti ka kola woti mo eso ti ka mu ana se woti range rover so da ka mu so ti ase odem ene otim difference as ni na otim na city na ada se uko marketer na ukoto ko bi wo hono ma ne bo nkompata no ukoto no restaurant so atilapia ne bo nchene ya ne bo nko ye she ne nchene so ne bo spices so ne bo nko enti kofie du ayade wa kire me masem dan no se 20 years o se ye 1818 o se ye 1817 o baby a pani sebi odiniti beto wa prepare ko baby a na howo ebesra na omobeda wa prepare ko baby a sebi ne farefo se penifo so mo kɔ na ase a abesra na wa prepare ko na record wa set so wa che kumewu enkola na ebe mu no so se anase all the film actors how come generation say obi aso dey entity ne mo remu bi enye japade say the esiwo enipa say na Ghana movie industry omotimi esi dan say bi enipa say always make sure in this world say wa dwene da wotrim no ni awo ye no ebeboa enye de enipa ina e ka se kona koye because at the end say you living in so mu a una nkwa na oti pains no eya semi de beto a nkwa na oti pains no eya debi de be ba crop na enipa ina na obedi de no enso asem to a enipa ina na we de endi sa na wiase tie ade e de ba ye ne dom na eche na ade anyo ba de a ye nko na e de na ye fa and obi amfre oye obi asoma oye eti kofedu edan na wosi no emani tie da manfo ka waya ade onyini ogusu pinko nenim onfa ye tutututu ye ana Ghana fo bi susu to se na wa fa akoye adwuma ana wasi da na si ho ana wa yese na wa se dabi sabi se na Agya so plan na brabo no enye sa na tie ana boy se kan se Oboy Siki edu ba bi no a wo si da no emu ana Babylon fo esoliti ano o movie ni mu ona mo ye na snitches ana Agya kofiedu
edi na rewo kwotena aburuchira osade be politics edi koya wasade ade edi abai meme de mani so sabi wachira se obo akokora obenya bebi di tiade ato ye betu mpenifo bebre wo the movie industry ni mu a esna omunya bebi po na ewi akire mu komu krom abusuafie onum ko wudaye wo hwe alaba stamp mu a movies a any account drama ni comedy o ye o wiase a so at the end alaba stamp anye ose kwa me desperate madawruma nka ma mi kwapo no sebi ko wuntem so timi dini kakra koye na no yo na ya just smart ba about say Ghana from one na ka quarter plot bi kura eja on page change dey bisi so just smart only quarter plot o go fa bi we na adwuma mu yeska be wom Ghana movie skase na etua Ghana yeska be butua e say one pay wa business bi anye ampe ni me bi akaka ho advert bi ambaba ho ampe wa bi ampe bi aka do hu two fame no so kwa you become the biggest fool at long last come do you better with this not capre ni hu you better with this it's not capre any hu wo baby odi utitu a enu anu no ene oti pumpupu asofo obi di na wo bi adi se eye ko bi kwan yo awrefu kwan yo se eye gare na odi yo otene mansimu wo be da hu yese scafo mo ti mansimu na no mo scanner obi on man ni car ni fie eno penny the bank account no o call account ma what's in them the fear in the car na sa na account anu no wa print kakra preko obo ni hwadwa enti kofie du de ne de Ghana fo wo abeka asafofo bia afa jako efie yi a sebi wa launching hu na uye nipa bonefo na woni brade sebi enyasafo okromu a omo na komunya ya komeni sei ana mo no mko pe na munye ni sem yehu de bia amafo nyoma ana mo de mo adwen etoto ho munye bi ne hwe empanifo so ka tima ana ma kira ka fa ofi atima se onkon kranda enso nkrasem na oka agege ye ba ye wankobi enso agege nsem na oka africa de wetwam nu se ababa we ya okui anasa abranti a wo be ofini Nigeria ba no e de ben no de ba ye we simple de kefa wo ben di ufi asem na wo ya de aka echiri Dr. Pabubu me yo so onipa de sa obeka ho asem odasani de sa ogu animasi na Yesu mpo ya bona se biem na wo sofo de obeye de enya ne ye ho apa so ono ode nete eka ni freni ema na ni ti yempo yesi ye bone Lazarus wuyi ema Yesu konyane no eno kwase se bone ema ya bona se biemu a na wo sofo a wo ka koresi wo ka wo sanfo wo zakwaje wo koresi ye nyawo ebe ya odi ai ensuo yiri kambo na wo busa bakatari yafo ema na besi ya kawanu so kensu ya ezi ya ko wayade de gusu bo na baso wayade wache nkola bi anim wachere nkola bi kwan wache yitini se adwuma na moye na momo ni bre na mo sampe bibi sanka ho na eboma na aboma ma ho obebo akokra na onya bebi afa oti anto a sina de bi ka so bomofo ebewu na yenya aboa ho makwa koja ne kwan a na enum de role se kan mo so na mo pe yi so wele ye den na mo we ane ne take no na mo we o so le o si kuma se pa bo anya ye su factory ma mo o si kuma se pa bo anya wa wi wele de na ye de be pa bo ano that is